تایبەتی دەست بگیرن حیا نهاجی تکوشینه که ام حمود قاداجی دودین بردوامیه ام بیجن شورشا روجاوایه حیا که ام بیجن ام جنا کرد آزاد بگیر ام خودی بخودی ستادی خودی ناسنامه ولی هر درجه تکوشینه ما جبو ام بیجن جنا کردی و بردوام به هر وها هلبجارتن اجید پیش آمده هیا هون جزانی هلبجارتن ریبابری خارجیه چرا دبن yerel yönetim anjembeşin şaradari hemen deme evde döneme ku kayyum şaradariye me xas dikin despeki de ruja ku kayyum daviş ser şaradariye me cehe ku awul işgal dikin cehe jinaya emiş qadin ku iru jin bikari xwe bigihînige jin de iru bikari xebate ke de peki kayyum dve dere cehe jina xas dikin u emiş jina bir alternatif dehele jina beçare dihele, bir politikaya şerrin taybet, jinan asimile dikin, jinin juan taybeti asimile dikin. Em bijin juanên men ku îro li hemû taxên me de yani em bijin rûbrê madde furûşê dibiniye, tiryakê dibiniye, uyuşturucuya dibin hûn jî vê baş dizanîn. Sebebiyeta vê çi ye? Sebebiyeta vê 8 salê ku dawî de politikaya şerrin taybetê ku li ser vî gelî tê meşandin taybeti hem jinan hedef girtin hem jî ciwanên Kurd hedef girtin jî ne ji rêze dibe em ji rêze nefekîge çünkü îro dewlet bi zanebûn ser jina Kurd û ser ciwanên Kurd detin ji ber ku zanin ku yê pêşengiyê dikir jinin û ciwanin ji ber wê qasê dixwazin bi politikaya şerrin taybet jina û ciwana asîmîle bike jina û ciwana به سیاست به آلترناتیو به قاد و به امبیجی دنگی که بکاره خواهد بگیره قاده که به هله نخوازه که ایره که داوی داره پالیتیق شرن طایبت که لسر وی گلیت مشاندن طایبت هم جنان هدف گرتن هم جی جوان کرد هدف گرتن جی نج رزه دیگه هم جی رزه نفکیگه چونکه ایرو دولت بزانبون سر جنا کرد و سر جوان کرد دتن جبر کود زانن کو یه پشنگیت که جنن و جوانن جبر وی قاصد خازن به پالیتیق شر طایبت جنا و جوان آسیمیله بکه جنا و جوان به سیاست به آلترناتیو به قاد و به امبیجی دنگی که بکاره خواهد بگیره قاده که به هله نخوازه کو ایرو و قاده ده جن و جوان طایبتی لوه داره ده خوابین زمان مگود قیوم افتی دöneme کو سر شارداری همه هم 2016 هم 2019 افتی döneme کو قیوم ده قیوم حیان نها دشتا کو جبو جزیره بوتان گری چیه آل ترکیه لأمیج قادر سوکه و دانه و bayrak اردوغان بوکرنه دشتا گدی جبو وی گلی نکرنه ران تاخوا پیشکشی خواه بوکرنه که چه دشتی جبو جنا جبو جوانا جبو وی گلی دشتگی نکریه ام جد بیجن و اف قیوم بچن گلی بین او قاد نه قاد شخصه که نه قاد رانده که قاد جناه قاد جوانه او در و به مالا گل و به مالا جنا و به مالا جوانا از دکان بابی بیجم دیساجی خیرهاتن و همیش کادی که من سعی